Malta għandha livelli għolja ta' servizzi ta' saħħa u kien għalhekk li għażilna lil Għawdex biex niftħu l-iskola medika tagħna. Iddikjara dan rappreżentanta tal-Iskola Medika ta' Barts f'Għawdex Michelle Lockwood li f'kumment ma' dan l-istazzjon fit-tmiem Business Breakfast f'Għawdex bit-tema Mudell Sostenibbli għal Għawdex saħqet kif flimkien mal-Gvern Malti qed jaħdmu biex isaħħu l-edukazzjoni f'dan il-qasam fl-interess tal-pazjenti Għawċin u Maltin. Barts London has a long established history within medical education, and we could see that Malta has equally a very high level of health services, and it made sense to work with the Maltese government to help raise the education standards, but also to create an education facility that would benefit the Gossetans, the Maltese and the local economy. Sentiment pożittiv għal mod kif Għawdex qed jimxi din id-darba fil-qassam teknoloġiku ġie minn Mario Marchese, rappreżentant tal-kumpanija Nuvil li spjega kif il-kumpanija tħares lejn Għawdex bħala mutur ta' opportunità. For us, Gozo is a small island, but is a big opportunity. For future, we have some pilot project to create here in this lab. And so to spread in the Mediterranean area, coming from people made from Maltese people and Godston people. So we need to involve, we hope more Godston people. Ir-rappreżentant ta' Nuvil saħaq li l-kumpanija għandha viżjoni li tkompli timraħ fil-gżira ta' Tliet Għoljiet biex bekk jinħoloq aktar xogħol f'Għawdex għall Għawċin.